Iti Masakbayan. Dala daw kamot asimang put idirabi anak ko. Nagado nga ti guest medical man nanang. Nagado ti nag-check-in, iso nag-overtime kami. Ay, kasta aya. Wan nanang, naimbagaron ta da ni Rio akad kadwa nga agawid no kasta marabianak. Ay, naimbag taagpada kayo iti pagtrab-trabahuan. Inrantami talaga nanang. Amo yung matasipod idagad-adal kami pailaan, ag best friend kamin. Dasaya at mat nga may jebayan agayem mo, nagagat pa ay. Kasano asaan nga agagat, kat isumat latinam namaan ti pamilya na nanang. Ay sana ba aliata dasaya at tutibiyag na, tama nagtulong iti pamilya na. Kasmatlakan ka anak ko. Ala, agar mo sartangarudan, Trina. Trina, alam dagitoy, para kada kayo ko ni nanang mo. Anyaman dagitan aya, nakadadutit itod mo kada kami. Nagburas kami ngamin iti kalman kadagiti mulami. Naimbagla pang ramanan nyo mo't Agyaman akmar. Awan na nyaman na. Ay, hun gayam. Day off mo ita sana ya. Wan, apay aya? Awisin ka kumainton malam. Rumwarta man mat. Nabayagan day di nauding erurwarta. Ay, wan nga rod. Mar, pasensyakan ha. Kanayon kami ngamin abisi iti kalabas. Amumat nga iti kastoy at tiyempo kat ado ti guest me. Mawatak. Awan terong ba nga pagdanagap, Trina? Agyaman na, taman nakaawat tinagbalin a kaayan-ayat ko. O sige, rumorta nga rod inton malam. Agyaman nakmanan. Umay kanto sa kunan inton malam. Urayin naktulatan dito'y balayo. Agyaman na, kasano na nga ado ti guest tayo ita Trina, my friend. Makabanugmatan niya. Wan nga rod. Kasta talaga. Sa bagay. Okay. Napanam nga iti kalman a day off tayo. Remor kami matakad ni Mar. Ay. Idi kalman man laangan nga da oras ko para kang kwana. Muna yun, sana all. Amo, nagasat ka taman nakaawat ni Mar. Nasa bali laang, ay na, sigurado ang nagapos ko man. Awan maaramida, Kriyo. Masapol nga agpasensya, tatrabaho mo ti makagapo. Ay, kaano nga tamot aya alumungaw, ti panagbiag tayo. Ha? Apa na sa umday ta, friend? Kasano? Oray trabaho tayo at trabaho. Kastoy lata ti biag tayo. Awan pa'y nanamayan. Among friend, arapaap ko mo ti bumaknang. Jay, agnaed itinapintas abalay. Ada babaunan naken, bastante amin na kasapulak. Ay na friend, nangatuunay tarapap mo. Masapulabak ng ti pakiasawaam no kasta. Wan nga rod. Pakasarakan nga tayo. Oh? Hoy friend, ang mga nanalipatan mo nga adan kaayan-ayat mo. Adan ni Mar iti biyag mo. Amok, friend. Ngam kaanon tupay ngay alumong aw ti biyag, no manalon manon ti pakiasawaak. Ala ka! No kasta? Saan mo akap-kap na ka ni Mar? Diya ka mo, friend. Basta, kayat ko ti bumaknang.
Good morning. At reservation ko dito Good morning, sir. Anya ka di anagan, sir? Roberto Ruiz. Mabit lang, sir, ha? Owen, sir. Ado'y titulbag ti Romeo. Thank you. And you are... Siyak ni Trina, sir. Welcome dito hotel. Thank you, Trina. Mamatak ngaag-enjoy kiti panagstay ko. Iti sumagmamanong aldaw dito Tatagayam na pintas ka nasingpat a receptionist. Thank you, sir. Okay, mapan ako niti silit ko. See you around, Trina. See you, sir. And thank you for staying with us. Trina, itay paapalpaliiwan ka. Kasla maitay-tayo kay titangatang. Nakitam ka di si Mangpot a guest tayo itay? Ha? Asino? Kadno dyan matlalakay, tinakita ka si Mangpot. Grabe mo't day tan lakay nga ibagbagang. At pwesong matalakay. In fairness, nataer alakay. Makitam? Nadlaw mo mo't gayam. Nataeraan niya, oray nataanganan. Kan aglang-lang abak na. Ha? Aguray ka man, Trina. Kaslata kahit mo asawan. Oy, di mo ko na nakayawan ka iti dadya guest tayo. Saan ka nagkamali, friend? Ha? Oray lakayan. Kasla nakataktak ng tilangana. Kan kasla grup-grupo nga artista. Saan aya? Well, saan ka nagbidot? Di ka umay. Ang mga numakadlaw ang nakayawan ka kang kuwana. Hay, dahito isang tisungbat dagiti arapaap ko kan karkararag ko, friend. Ala! Hoy, Trina! Ang mga nanalipata mo niya adan kaayan-ayat mo. Isa mabalin ka di? Hinay-hinay ka kumalaang, my friend! Balasang akpay, nga maada kaayan ayat ko akalugarak matlaeng manang Emmy. Nasingpet kan nagagat ni Mar. Ngam gagangay la siguro iti may sa abalasang ti agarapaak met, iti nasaliwanwan a panagbiag. Aklunak nga idi pay laeng, ambisyon kon ti bumaknang, ngam jak ammo no kasano. Aging ga idi ada na amok a guest mi iti hotel a pagpapaayak. May sa negosyante ni Roberto, ngam adayo amas natataangan ngam siya. Gaputa na kayawan akan kuana, kan amok nga isuntisong bat ti ambisyon ko iti biyag, nabiit anatin nagtrik nakan kuana, manang Emmy. Manak tayo manugot ka, iti panangawis ko kan ka iti dinner, Trina. Pakaidayawak ti panangimbitaryo kanyak, sir? Roberto kunamblatan. Di na kunawagan iti sir.
At adamariknak ti kinaadayo ti nagbaitan ti edad ta. Saan to pa'y ang mailasin? Aglang nga ka ngamin nga ubing pay. Siguro, gaputan na baknang ka. Ado ti maaramid ti ada kwartana. Saan ka nagbindot iti dayta na kunam, Trina? Sa dino ti ayan ti pamilya. At daday ti malasiw taaw. Ngam kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami ti asawak. At lamatan kadendena na iti abroad. Ay, kastagayam. Katda kayo ngay. Kumusta ti biyagyo ita? Well, daytoy. Agmay-maysak nga agbibiyag. Apay saan kayong agbirok matan iti kadwayo manan? Diyak pa'y ngamin nakasarak iti napudno a balasan. Daytay saan lang at kinabaknang ko ti almanen na. Amom ka di Trina. Talaga nangangaw ni kasat. Ta dito'y pa'y ti pakakayawan manen tirik na. Ha? Iti damo pa'y lang apan nakakitakin ka. Nakayawan akon. Kat nakuna kadimtengan ti babae a nabayagan asap sa pulag. Anya ti kayat mo asawan? Agayataken ka, Trina. Kat no aklunan nak. Nakasagana ak amang ipaaiken ka itinanam ay apa nagbiag. Mga no, agam mali kayo. No, saan, Trina? Napudno ak iti ibagbagak. Kat sapay la kumata damat kaimudingak di tapuso. Friend, sa dino tinapanan nyo ka ni Sir Roberto iti kalman? Inawis na kanangan iti may sa aklas a restaurant. Ay na, pas digayam tirik na ti agbali na baknang. Anya? When friend, kat aday bagakan ka. Amom, nagdaton kanyak ni Roberto. Ha? Nagdaton ka? Akuray ka man, friend. Apay Roberto, akon ko namlatan kan kuana. Day tamad ti kayat na nga iyawag ko kan kuana. Amom, day to yung tinururay ko. Ti maadaan iti boyfriend abak nang. Apay, inaklon mon? Ala, kasanon ni Mar. Nabayagan na gayan ayat kayo saan aya? Wen, amok day ta. Diyak pa inaklon ni Roberto, friend. Ngam, inton sa marunong awisan na. Sorry laangan ni Mar. Tamok adi namat lang maipaiti arapaap ko iti biyag. Trina, mangmangig mo ka diti bagbagam. Mabalin ka di friend, di kag dardarasudos. Di mo pa'y amo tipod na kinatao ni Sir Roberto. Sigurado nga dan asawa day dyan niya. Nabayag ka nun ang nagsinada. Kat adan ka din na sigod nga asawa na iji abroad. Ha? Uray ti anak na at damot tan ijay. Ang uray pa'y. At panunot ka na imbag, friend. Tadyak kaya't nagbabawi kanto iti Odin na. Pasensya kan tanaladawak. At dapay ngamin inaring Pasko ijay talon Trina. Apay kada pinayaban na. At ngamin napatag nga ibagakan ka, Mar. Anya day ta. Kasla nakaserseryoso ka matlaunay. Pakawanan nak, Mar. Agbrektan. Anya?
Trina, mabalin ka di. Di na ako manarabakan iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Mar. Ah? Kaya't kunti makisinakan ka. Apay, adda ka tinaaramid ko. Adda di mo kinayat kanyak. Ibagam Trina, ta nakasagana ka mang baliw. Awan ti problema kan ka, Mar. Siyak ti ayan ti parikot. Di ka maawatan Trina. Saan ka nga ayatan, Mar? Adan sa bali nga ay ayatek. Anya? Kasta kalakana alipatom ti amin, maipapan ka data. Apay, nakasarak kan itinabak nang ang makaitid itinanam ay apanagbiag kang ka. Diyak ilibak, Mar. Nauma akon iti kinarigat. Kaya't kumutan tinanam ay abiyag. Kat amok ama ipaay kanyak dayta ni Roberto. Anyan da ito ngayon haramid mo kanyak Trina. Talaga alinamot na kanta ambisyon mo abumaknang. Sa bagay, amok adyak maipaikan ka day taakal kalikagumam. Kat sapay lak tasaan kanto nga agbabawi itinagbalin a desisyon mo. Amo ka saan to Apolos, Mar? Kat agyamanak iti pan nakaawat mo. Anya, nakiwindaswas kan ni Marco na Trina. Wala nang, adan sa bali ngay ayatek. May sabak nang anam na maag ang makaipaay amin at tartarigagayak itibiyang. Ay, nagalasan di kasta nga aramid mo, Trina. Apay, sigurado ka kadi iti da ita lalaki. Wala nang, taamok nga daamin kan kwa na asap sa pulak. Mapadasak tumuton ti agbyag anabak ng nanang. Maitad kuntun ti amin akasapulan nyo. Diyak tartarigagayan da ita Trina. Kontento ako ni ti panagbyag ta. Sinayang mo tikas ka ni Mar, anak ko. Amo ka maawatan, nak. Tasan nakat nga rod ang maipaay ti biyag at tartarigagayak. Ay, kasla makitkita kon, akasla akto doon niya iti sidong ni Roberto, nanang. Sapay ko ma, tasaan kanto nga agbabawi iti dayta nga inaramid mo, anak ko. Nariga ti agbalin nga ambisyosa, kaadwan na ti agbabawin tumatla iti udin Saan to Apolos, nanang? Kat no awisan nakamakidanan kan kwa umanugot akon adagos. Jakman amo manang Emmy, takayarigak ti kaslaawan iti simbeng ti panunot na kadagidi akanito. Basta tilatan na kaipamaysaan ti atensyon ko, kat ti agbalinak adon niya iti den na ni Roberto. Iso anak ko nakpayan kaninanang ko, ano bilang kidawan ni Roberto nga agdan na kamin, umanugot akon adagos. Gapo nga rod iti ambisyon ko, nakisina ak ni Mar, nagbalin akaayan ayat ko iti sumagmamanumat atawan. Talaga adyak maawatan ti bagik, tasipod na amamok ni Roberto, kalaat nagbaliw ti puloy ti angin. Nalabit agapo taim pagarup ko nga isun ti sungbat ti ambisyon ko nga agbalin abaknang. Awan nga rod ti impangag ko, nga ultimo ti mismo nga inak, ket inaklon ko ni Roberto.
Roberto. Kastoy ta kadilatan, itirwarti ka na yun na pagsarakan ta. Apay, Trina. Di ka kontento, iti kastoy a set up ta? Kanayon mo't nga kita ta saan ka di. Kaano nga nga ipanakiti balay mo? Kaya't ko kumanti makidanakan ka. Diyakon kaya't ti maisinakan ka, Roberto. Sigurado ka iti dayta, Trina. Kaya't mo ti makidan na kanya. Amo masan ka mabalin nga ikalaysa, ta saan kami pa'y mo't aligal ang nagsinay ti asawa. Uray pay. Total, awan mo tan dito Pilipinas. Di ikas na siya kundi asawam. Sige. No dayta ti kayat mo. Agyaman na, Roberto. Talaga ti balay mo, Roberto? Talaga akas la reyna ti agbalin manan nga asawam. Nagadupay ti babaunan nyo. Sigudan da kita babaunan may ti asawak. Isong aging ka itakot at dadapay lang dito. No, adda ka sa pulang bilang ibagamlaan kadakwada. Anya? No kasta? Talaga akas lakdon niya dito'y pagtaengam? Wen, kaya't kung agresign ka niti trabahom, Trina, tagyan kalatan diti palay. No, kaya't mo terumuar nga agpasyar aramidam. Total, kanayon mo't nga awanak, taado ti as-asikaswag. Okay lang, Roberto. O sige, inton bigat matlaang, agresign na kon iti trabaho. Sigurado kayo di pa nag-resign mo niti trabaho? When friend, apay nagtrabaho akpay lang, kat nagbak nang ni Roberto. Ipaay na amin na kasapulak. Ay na, nagkasat ka mo tin friend. Talagang inkabalay na ka ni Sir Roberto. Dahito yan tirugi ti arapaap kong agbiag abak ng friend. Bastante pa'y ti maititad ko kaninanang. Sapay la ko matag na nayon day taan na pintas agasat adimtanggan ka friend. Ay na, I'm happy for you. Adoy ti abastuyo. Nay, nagadumot day ta anak ko. Nakababain maut ka ni Roberto. Anya ko matipagbainan nyo, nanang. Rumbang lang nga ipain na amin na kayat ko. Kat karaman kayo ditan. Adoy ti kwartayo. Gatangan nyo no anyaman ti kurang itiintad ko kada kayo. Ay na, kasla sa anak amamati iti mapaspasama anak ko. Kunak tumat kada kayo asa anak ang nagbidot iti isusurot kun ka ni Roberto. Kas makita yung mat, ipapain na amin na kayat ko.
Kaslaak doon niya nga agbibiyag iti sidong na, nanang. Ay, kat ayan na ngay nga rod ita. Ada business trip na iji abroad, nanang. Dagiti laang babaunan ti kadwak ita iji balay na. Anak, sursuruam ti agimpod. Saan ka nagastos unay? Aging nga da ititad ka ni Roberto. Agurnong ka para iti masakbayam. Sana na masapol, nanang. Ado ti kwarta ni Roberto. Sa anak to ang maawanan. Ay, madanaga na kiti kastangar aramidam, anak ko. Di kay kadiag dandanag. Agyaman kayo ket dita si Mangbay iti biyag ko ni Roberto. Ita, natungpalan ti arapaap ko nga agbyag anabak nang. Ita ka lang asumangpot, Roberto. Kunak na mabit ka lang iti business trip mo di Singapore. Pasensya ka, Trina. Nagdiretso ak ngamin itayan dagita aginak. Tapi nayaban at anak ko. Anya? Nagkita kayo iti sigod nga asawam? Wen, Trina. Napayag kaya mo na nagsina ti asawa kan ti kinadina na iti Amerika. Iso a pinayaban nak ti anak ko. Taapay ka no? Kaya't na agsinublian kami iti inana. Bakit kan lakay kami kanon? Iso arumbang lang nga maisublin ti sigod alinangan mi akas agasawa. Anya? Sigurado ka saan ka nga imanugot. Tadaak matan akadandanam. Saan ka di? Lating itak, Trina. Nga may manugot ak iti kayat na anak ko. Ha? Imanugot ak nga agsinublian kami manan kan ni mami na. Anya? Kasano ako, Roberto? Di mo ibagang agsinatan. Pasensya ka, Trina. Ngam talaga akasta ti mapasamak. Total, nabayag mo ta nagbibiyag ka kaslabak nang. Taintad ko mo't amin akinalikaguma. Ngam, Roberto. I'm sorry, Trina. Ang mariknak nga ipatpatag ko pa ilang tasawak. Pasensya kan, ngam masapol nga agsinatan, kat agsublikan di balayo. Taagawidan dito'y taaginak. Daytahan jay bagbagakan, Katrina. Anya nga ita. Kas kalakakaasya pinagtalaw na itibalay na. Kat nagsubli kamutlaang itinaggapuam. Ti awanan pa inalaklakayan. Diyak lanam namaan nga aramidan na ti kastoy kanyak. Ay, siyempre anak ko. Uray balibaliktadam ti lubong. Agasawa dalata. Kunak nagnanayo ng tikas di panagbiyak ko. Ngamsan matgayam. Kasano ak paitan? Sa pinag-resign na kiti trabaho. Awan pa'y urnong ko apulos. Mga barwanad ka, anak ko. Kabailam dayta. Basta ikatem ti kinaambisyosam. No kayat mo ti bubaknang, agsalukag ka. Saan anam na maam ti sabali a tao, amang ipaikan ka iti tartari gagayam a panagbiag. Pasensya kayo, nanang. No kumata din ngagak kada kayo, idi. Saan ko man napasamak ti kastoy kanyak? Kumusta mat kaya man ni Mar? Dumawat ak iti pamakawan kan kwa na.
Amo kay ayatan nakpaila ang aging gaita. Ay, saan mo na namnamaan nga agsublikan ka ni Martrina? Leplep pas ti kalaysada ken ni Rose idinapalabas alawas. Anya? Ni Rose? Ang kinaubingak tiing kalaysa ni Mar? Wen anak ko, nagasat ni Rose, takas ken ni Mar tinakikalaysaan na. Awan pa basulak, nanang. Siyak ba't lati nangaramid iti kastoy agasat ko? Agbabawi akman. Ngam naladawan ti amin. Ngam saan pa'y analadaw asimpaam ti biyag mo anak ko. Ubing ka pa ay, adu pa'y ti agururay ken ka napintas agasat. Kat agbalin ko maaleksyon di napasamak ken ka, Trina. Anya da ito eh. Imbitasyon para iti pangrabi? Naggapukan ni Ramon? Nagbayag ang nagpukaw? Sa ita? Agay-ayam para iti pangrabi? Anya ti kahit naparwaran. Agaslawan tinapasama kiti kalabas. Ama anak ko, amang ano. Ay, Amang ano anya, nanang? Nagyaman kami? Taka maudyanan na? Nalagip na kami matlaang? Amang ano nalipatan yun, nanang? No kasano ang nagrigat tayo, idi pinanawan na tayo. maawatan kayo anak ko. Nga maamangan no da ito yan ti gundaway, anabayagan nga inururay tayo. Tapnon niya, nanang. Tapno alilawan na tayo manan? Tapno pagay-ayaman naman ang tirik na tayo? No nabaulan na tayo ang pinanawan iti. Sigurado, maaramid nan tumanan, nanang. Anak ko, lakayon ti amayo. Saan tayo nga amo no aging gat kaano pa itibiyag na dito rabaw ti daga? Anya nga rati kahit mo aramidan, mi, nanang. Agpamarang kami anaragsak, taka maudyanan na. Nakalagip mo't laeng, nga dagayang pamilya na a pinanawan na idi? Diyak ba't ibagbaga alipatan nyo amin na napasama ka anak ko? Ngamamangan numabalin adang ganyo tibanag na. Jack amo no kabalak dahi tangay bagbagayo, nanang. Uray siyak nanang. Jack amo, no kabailak pa'y akasango day tao. Dino anak ko, sigurado ka kadi, adi mo kaya timapan iti ibagbaga ti amayo. Nanang, Jack kaya't timang namnama. Apay no ipaayan nyo ti amayo iti may sapay agundaway. Kasanon no saan mo't gama nagbaliw? Kasanon no kundi imbita kada tayo. Tanam na maan na abarang no malipatan tayo ti saam nga impay na kada tayo. Amok asaanan amapunas ti napalabas anak ko. Gamada na ito'y agundaway. Tapno agpili kayo. No kay kayat yung agtalinaan ti sakit amarikrik nayo. Wano pagturayan nyo ti panakawat. Sana nalakalipatan ti naramid na, nanang. Nabayag a panawan alinipat na tayo a pamilya na. Siya kundi agpakpakaasi anak ko. Ipayan nyo kumamot ti gundaway ang makasarita na kayo. Uray maminsan laang. Uray italaang. Saan ang maikaring agbalin nga ama dahi a tao? Masakit ti amayo, anak ko. Anya ti amuyo, no da ito'y laangan tinabatba ti agundaway, tapno makapagsasarita kayo. Saan tayo nga mo no aging gat kaano pa'y nga agbiyag ti amayo? Nabilang mapan kami. Sana kaya't asawa na pinakawan min kadagiti nagbasulan na kada kami. Diyak mo, nanang. No api ang nagbiit mo ang pinakawan. Itilikudan dagiti saam nga impaay na kada kayo. Maawatan daktumot laang anak ko. Diyak la kayat nga agbabawi kayon to, itiudi na.
Saan nyo ka ni Nanang, Manong? Talagang ay pilit na mapantay tiyaw awis na dya tao. Mas daawak nga rod, Manong. Kaslawan anyaman na ka ni Nanang ti inarami da dya at tao kada tayo. Nalipatan ka din ni Nanang tirigat na anang isakad iti panagbiag tayo. Manipod pinanawan na tayo ni Tatang. Maawata kitan no apay kadagiti kalabas. Kanayon nga ipalagip ni Nanang ti may papanken kwa na. Amuklatan na nabayagan nga adak komunikasyon dado. Manong, Masakit ka no? Basta ti ko na ni Nanang. Itataadan rikrik naan na. Mapanunot na tayo. Naglaingan. ayan nga rutin sukat na idi babae ka ni Nanang. Pinanawan na maten. Mabali na kasta. Narigat nga ro datong nga rin ni Nanang. Jakmat kaya ta panunutan ng awanin ti respeto takan kwa na. Day tangarod kat, Manong. Anya rod. Mapanta? Kapilitan liya. Para ka ni Nanang. Ngam saan na kaya't asawon day ta. Anapakawantan ni Tatang kadagiti nagbasulan na kada tayo. Tatayon dito eh. Ngam, kasla kaya't kundi pumanaw. Anak ko. Manong, saan ko mamat? Anya saan? Di mo ka di marik na kasla mapilpilitan talaeng liya. Agasam? Kilat na tangayaban tapno agpakaama kadata? Diyak mata mo na anya ti marikrik-nak, Manong. Ngam-adata dito yan. Sangwan kalaangan. Lia, Ino, anak ko. Ang amanak tayo may kayo. Uwan, Ramon. Naawis ko matlaang dagiti anak ta. Ibaga mo na niya ti kahit mga ibaga. Kalpasan na. Pumanaw kami matladagos. Anak, tiyak nam nabaan amaklundak ada. Yung pagdiamanak unay taada kayo ita dito. Apaya pinaayaban na kami. Aputa kayat kayo amakadan na. Ora apagbitlaan, anak ko. Mabitlaan. Nagbayag apanawan apinanawan na kami. Alinipat na kami. Ita? Kaya't mo ti bumawi babaen iti may salaeng apang rabii? Anak ko, denggam kumapay ti ama. Amok asaan nga umdas na ito nga aramidak amang sulnit. Iti kinadagsan ti basol ko kada kayo. Iso akayat ko taagkid daw iti pambakawan. Amok amarigatan kayo amang pakawan kanya. No pa'y kasta. Kayat ko apadasan ng tagbabawi akto iti nakana iti udi na. Agkid daw ka iti pamakawan kalpasan ti amin asakit nga impaay mo kada kami. Awan ti amom no anya arigat tinagdalanan mi, idi inabandona na kami. Di mo ammo, no kasano kami adim makkel nga agkabsat. Amok anak ko. Amok anarigat. Amok? Kasano? Awan kay ti poder mi. Di mo amo no anya arigat ti kinagubal ni Nanang tapno mabiyag na kamilahan ka ni ading ko. Dino, anak. Di naklapdan niya agsaw Nanang. Kaya't ko nga'y parupay ti dahi ti atao. No kasano ti panagrigat tayo, kabayatan ti panagragragsak na iti sidong ti babae na. Ita, kaya't ko amang ngagan, no kasano nga ipalawag mo ti kinaawan mo iti poder mi iti naunday a panawen. Tsak may rasunan dahi ta dino. Amok ang nagbidutak. Kat saan nga umdas ti panagkidaw ko iti pamakawan kada kayo. Ngam kayat ko nga ornusan ti relasyon tayo asang kapamilya. No talaga akayat mo ti bumawi. Apay nga italag. Gaputan nagamakak adidak maaklon. Asaan na kun nga ibilang aparte ti piyakyaw. Katanya ko matinagdumaan dayta, iti dayto akan ito. Panagkunam ka di?
May sala nga pangrabi iti masapol tapno malito pam ti amin nga inaramid mo kada kami? Jak pampanunutan akas check-up it anak ko. Ngam kayat ko ti mga barwanan. Kasano? No saan mi akabailan ti mga barwanan akadwada ka? Maawatan kayo anak ko. Ngam oray anya pa'y ti agbalin apang gandang iyo. Adda aklaan dito. Sa anak apumanaw. Nagtalinaad anatang kan ti puso kan riknami kan ni Manong Dino iti daydi agundaway manang Emmy. Dimmakkel kami ngamin nga agkabsat asaan mi akaden na ti amami. Ni nanang tinabangunan mi ang nagsaksakripisyo para kada kami. Ngam ti pagsiddaawak manang, saan pulos aginura ni nanang ni tatang, uray no ti pagaamumi kat insukat na iti sabali a babae. Ado adaras nga ipalagip ni nanang kada kami ni tatang, ngam saan mi nga ingkan kano. Tagayam, isagsaganaan dan ti panagkikita mi iti may sa apang rabii nga inyawis ni tatang. Ididamo talaga nga agkadkad kami amapan, ngam napilit ni nanang, iso nga awan na aramidan mi. Ti panagsasango mi iti may sa apang rabii, naulit pa'y, idi inawis ni nanang ti amami amang rabii, ijay balay mi. Apay anak ulimag tayo. Anya ko mata-expectaram, Leia. Nga agragsak tayo. Anak, Nanang, kahit ko lang nga maamuan. Anya klase apang rabida ito eh. Tapno may pakita kasla awan tinapasamak iti kalabas? Analipatan min ti amin? Apmok anarigat nga aklunan nyo ti panagsublik, anak ko. Naimbagtam mo, narigat talaga. Manong, agkalma ka kumalaan. Agkalmaak? Apay? Iso ayat tinagrigat nga agsapol iti kwarta tapno ada pagbayad tayo pagadalan idi? Iso ayat tinang taripato ko ni nanang kadagidi panawan ang masakit ti inata. Amok day tamanong, ngam awanan ti maaramidan tayo may papan iti napalabas. Numabalin la ko ma, nga isubli ti napalabas. Aramidak anak ko, kat baliwak ti amin. Ngam saan mo na mabaliwan? Napasama kan. Gusto ko man Dino, anak ko. Saan na masapol nga agbalin akastoy da ito'y apan ang rabii tayo a pamilya. Maawatan ka Dino. Ngamkin dawa nga ipaayan nak iti gundaway tapno maamam mo kayo manahin. Maamam mo na kami? Apay? Amom no anya ti pag-aayat ko amakan? Amom no anya ti arapap ko? Ay, pasensya kan anak ko. Makitam? Awan ti amom. Dino, anak ko, gusto ko man pangaasim. Amom nanang, no saan ka laararaaman? Saan ka sumango iti dayto apang rabi? Diyak ka sa pulan dayto apang rabi. Kandiyak ka sa pulan di may nga ama nga italaeng nga agpakita. Dino, anak ko. Ang mawanan ti maramidak. Ada dito yan. Katsi ka. Sapay la kumata maimas mo ti mangan kalpasan tinaunday a panawon adanda ni lamuten min tilwami nga agarubos iti pingpingbi. Kapoy ti impaay mo asaam. Asakit tinakam.
Mabalin ka ding agsarita ta. Anya pa'y kung pagsaritaan ta. Saan mo ta mabalin akastoy tayo latang agnanayon? Saan tayo ko maapaiturayan itigura? Saan la simple agura dayto, Lia? Sakit dayto nga impanag iti tumpal biyag ko. Amom ka di? No namin ano adamag iti bagik no apay nga awan amata. No apay a pinanawan na tayo. Amok manong, tauray siya. Damdamagak mat day iti bagik. Anya ti maghanap tano kanayon apa iturayan ta itigura. Katanya ti kaya't mamapasamak. Naaklunan ta kasla awan ti napasamak iti kalabas. Nga awan ti nagbasulan na kada tayo. Masapula padasan ta manong. Uray na rigan. Amangan na nalipata mo, Lia. Saan ada tayo tipin manaw? Iso tipin manaw. Pinili na asaan tayo nagbalin apas at tibiyag na. Ngam pagbababaw yan ng tinaaramid na manong. Agbababawi? Ita? Talakayat? No kaano adandanin ipulang na tibiyag na? Pasensya kan, Lia. Ngam jak kabala napakawanin latan. Diyak mat ibagbaga nga itan manong. Ngam ipaayam ko maitigundaway. Ipaayam itigundaway ti bagim asaan apa iturayan itigura. Tsaka mo, Lia. Sapay la ko mamanong. Tadi mo irikap tapusom ama makawan. Lola? Lolo? Apekas lang naliday tayo ngagsasango. Saan man, apo? Naragsak tayo. Kasla saan kayo mo ta naragsak? Aga pa kayo kadi? Ha? Saan anak ko? Kasla nga minsan kayo ngagam mo, mami. Ha? Ngamin. Nabayag kami asan na nagdadan na, Boyet. Kung nangamin ni mami, di pamilya, saan nga agsisina? Ang paisuday ta apo, gabno maminsan, at dadagiti banag asaan tayo kontrolado. Ngam apay, Lola. Kuha ngamin apok. Jay. Ano maminsan ngamin, apo? Oray no napatagkan katimay sa atao. At nadagitin kong daw ay asaan amabalin ni agtalinaan ka itidanada. Ngam kayat ko kumanaragsak tayo kanayon. Kanagdadan na tayo pamilya, Lolo. Pinaayaban kayo, anak ko. Kada kayat ko nga ipudno kada kayo, maipapan iti amayo. Anya manan day tananang. Anya manan ti ibagay tapno magunpod na ti pamakawan mi. Pakawanan da ka, anak ko. Diyak imbagbaga da ito'y kada kayo. Kaputa diyak kaya at amasakitan kayo. Ngamita, nasken laan amaamuan yun ti kinapudno. Ha? Anya day tananang. Anya kinapudno? Idi impagarupyo nga inabandona na tayo ti amayo. Saan basta-basta pimanaw latan ti amayo, anak ko. Anya ti kayat yung asawan? Pinmanaw taadamas na patpatag kang kuana. Saan, anak? Pimanaw ti amayo. Taada na dagsan na sakit na. Saan na tayo nga insukat iti sabali a babae? Ha? Anya? Nanang? Adda sakit ti amayo a kanser. Kat naibaga ti doktor asaanan nga agbayag pa'y ti biag na.
Nagtalinaad ti amayo iti poder ti may sa akabsat na, nga iso tinang papaagas kan kuana. Diyak mo na mamata kiti ibagbagayo nanang. Napud na dayta. Saan ka di? Nga adda ko maarumbang anag talinaid iti den na tayo nga oray masakit. Tapno may parik na ti panangipatag na kada tayo. Amok abindot ti desisyon ko anang panaw kada kayo, anak ko. Ngabin, Diyak idi kaya't amaamuan niyo nga adda sakit ko. Tadyak kaya't agbalin apadagsen kada kayo. Kaya't yung asawan, pimanaw kayo idi. Tadiyo kaya't amakita mi anak apoy kayo. Aklunag anak. Basol ko. Diyak impakpakaam mo kada kayo. Ngagkit-kita kami iti amayo. Kabayatan ti panagpapaagas na. Di na kaya tamaamuan nyo nga awan apulos ti maitulong na iti pamilya tayo. Iso nga ad-ad na idin ang nagbutang nga agsubli iti dan na tayo. Taam muna adi yun maaklunpay. Nanak, Nga mas nasaksakit kada kami di makkel kami asaan da ka akadan na tatang. At inaimula iti panunot mi, kat insukat na kami iti sabali a babae. Pakawanan dak. Ngam ad-ad akinay kayat kun nga agtalinaad ti kas taabanag iti kapanunutan niyo. Ngam ti pulos nga awan ti maitulong ko. Tapno maipaay ko ti pagkasapulan niyo a pamilyak. isumot lagaya managpukaw kayo akas laso. Pinanawan na kami. Tapno matay kayong agmaymaysa. Saan kayo akayat apanawan, anak ko? Gamjak kayat amakita yu ti panagrigrigat ko. Ngam tatang, oray anya ti mapaspasama. Amada kayo latta. Amok day talia. Yung nalapit, agapu tanakapsotak. Analaka ka maupay. Isungan na pinilik ti imadayo. Mapakawandak kanipay, anak ko. Diyan mo, ng padasak. Kaya ko apadasan, tatang. Nama, aday jay gayam ti makagapong, iso a pinanawan na kami ni tatang manang en. Nagsaksakit tina kami kankwana, taim pagarup mi no insukat na kami iti sabali a babae. Ngambidot gayam tinaimula iti panunot mi. Iso matlagayam asaan mi apulos a nakita agimura kankwana ni nana. Di nagayam kayat a makita mi nga adda iti kasjay a kasasaad. Isumat lagayam akalaat ang nagparang kada kami. Taididim mi karmanan ti sakit na. Nagramaraman ti cancer iti bagina. Kat nakaninganan ti biyag ti aman.
Kawananda ko ma, iti panagilibad ko kada kayo anak ko. Nanang, Awan basol yun, nanang. Inaramid yun laang ti Romburn. kat pakawanan da kami matkumananang. No ginura mi iti kastaunay ni tata. Nakaro ka din at talaga ti sakit ni tatang, nana. Anya ti talaga kasasaad na. Nakaroon anak. Adantaning tibiyag na. Iso nga uray agkad-kad tirik na nga agpakita ka na kayo. Tamabuta nga makita na tibura ka na gitibatayo. Inkarigatan na. Inaklon na amin ang nasasakit asarita nga impaayo kan po na. Pasensya kay nanang. Saan mi nga amo na niya tipod no? Itahataan mo yun, anak. Kidaw ka pakawanan niyo kuman ti amay. Marigrigatan mo na yan. Agpampamarang laang nga mayatirik na anak. Ngamiti kaunggan na. Kasladinan kabailan. Nanang, kaya't mi makasarita ni tatak. Wen anak ko. Amo ka ti pamakawan niyo laangan tururayan na. Anya ti kaya asawan nanang? Ayan ni tatak. Anda iti ospital ti amayo. Anak ko. Anya? Agyabanak, taimay kayo, anak ko. Tiyak namnamaan na ito. Tatang, Tatang, kaya't nakapayama ka dun na itinabayag. kas tamat, ikalkalik ka gumak, anak ko. Nga na kumapay, at itong nga oras, apa nagdadanda tayo. Idi pa'y kumangamin nga imbagam ka na kuwada ti kinapundo. Kuma, kung nagamaka, nagbutang amaamuan yung awanan oras. Tapno ilintag ko, dagiti nagpinto ta. Nabayag ko nga inuray dahito agundaway tatang. Timang nagakti pa nagpalawag yun. Tatang, ada ka di pa'y maaramidan tayo tapno agimbag ka pa'y. Awanan, anak ko. Naaklon konti abit. Gamsakbay nga'y pulang ko tibiyang ko. Kaya't ko amaamuan niyo nga ipatpatag kayo unay-unay. Ipatpatag na kayong matatang. Pakawanan na kami kadagitag kakasakitan na isawang mikan ka. Napakawanda kan tatang. Ang kiyamanak, anak ko. Tiyak ninamnama, amang nagakpay na itaka na kayo. Nagano at tawan, tinasayang. Uray, apagpiitlaan. Kaya't kayo, ang makadanda. Tatang, ada pa'y namnama. Lumaban tayo. Huwag tatang, lumaban ka. Ada kami lang dito eh. Tiyak amo, no kabaalak pa eh, anak ko. Yung naragsak, amo, asaanak, tagmay-may sa. Saan ka magmaymay sa tatang? Pamilya na kami. Kat kabayatan nga dapay oras. Kaya't may amariknam. No kasano ka kapatag ka na kami. Ipatpatag kayo unay. Iti ka ano ba? Saan
anapukaw na ita. Agyaman na, nainig kanta, itimay kanto akong taway. Manong Dino, agyaman nak. Anya ti pagyamanam liya, ading. Gapo tamarik nakalimok nangan ti pusom para iti amata. Ah? Di ka makapaglibak kanyak, Manong Dino. Agkabsat ta, kat kabisado kan. Amok, marikrik-nak. Nabaliwanan anamin pinsan ti panirigam, maipapan iti amata. Ading, saan na ta pinadakkel ni nanang? Tapno agbalin ama naging babukod. Manong Dino, Aklonat nga ididamo. Talaga ajak kayat apakawanan tamata. Gapoy ti panangabando na nakatatayo. Ngambayat abumay bayag, ti panagdeden na tayo. Ininot ang nagbaliw teriknak. Para iti amata. Tisigod ang nagbalay agura iti kaunggak. Marik na kanapunasan anamin pinsan. agyaman nak no kasta Manong Dino. Agyaman nak. Awan terong ba nga pagyaman na mading ko. Disnudo tirik na kanang yatnag iti pamakawan ko para iti amata. Awan tinang impluensya kanyak. Awan na pulos adik. Manong, Tinasayaat. Agsublitan iti silid ni tatang dito ospital. Umay ka na, ading ko. tatang, aginana ka pa'y Saan ka pala ang agsasao? Amano makapadakas kan ka. Adda kami laang dito'y abay mo. Anak. Anak ko. Di mon panunutan tinapalabas tatang. Tinapatag. Adda kami itay tisibay mo. Saan ka gagbay may saramon? Iti uray ka anuman. Saan da ka tinalikudan? Italang anarik nakmanan ti kastoy kinaragsak ti kinatalinaay direk na. Tatang, saan ka kumanghagsaw iti kasta? Lumaban ka para kada kami. Wan tatang, kasapulan da kaunay. Oh, ray. Anya, ti papasamak. Lagipan yo akan na yun. Patag kayo. Tatang, sumbag Ramon. Saan? Di na kami panawan. Ramon, mga asim. Hindi na kami kumapay panawan. Patag na kaunay, tatang. Awan, nagdag. Pinanawan na tayo ni tatang yun. Garang gandyang ka, babae! Ni, apay atin ang pamatin ni Joy, Aldrin. Ni, apay atin nanog nakbatan, Aldrin. Apay na. Pumanaw kan dito, Pedring. Agad jak kahit makita ka pa'y. Aguray ka. Lawlawagan ta ti amin, Aldrin. Agimon ka kadita dak ditoy. Wen!
Kat jak kayat nga da sa bali ka sarsarita ni Joy. Di ka danag. Saan ko nga agawan kan ka ni Joy? Imay ko lain yag tesweldom ang nagburas iti lubyas. Ay, kaasimat ni Joy iti denam. Anya? Sige, inakon. Joy, awan na saya at amasak bayam. Dita sa dut asim murutam. Nita. Inakon. Anday ko? Binalas ka lang iti panang tungtam kanyag. Anya? Padasan nakpay atong paan tapanawan ka. Kasta ti inaramid ni Aldrin, Uncle Kaloy. Impakamukla ka dayo. Ay, pasensya mo day di atao. Tasaan sa matalimpyo ti panunot na. Kasdya ka di talaga ni Aldrin. Di na kaya timanggad, Uncle. Agasam, inayabak akadwami nga agburas iti lupyas. Ngam saanan ang nagsubli, iti kamalaman na. Wen baraw, talaga asadot day di akaanakak. Kasanong tibiyag da kan ni Joy no kasta, Uncle. Natural nga agrigat dantaw. Tat sadot dalakit nga raw. Salag na kayo, no talaga nga agbisindan. Imayak tasarungkaran ka, Joy. Kumusta kan? Kastoy ta. Agdadagsan akon. Ha? Agdadagsan kan? Wan, Ala, nagpakita kan iti doktor? saan pa'y? Agpakita kan iti doktor ta irisetaan da ka iti vitaminam. Awan mat aramatag a kwarta. Init kan nakamit ni mamam iti kwarta. Saan ka di? Isuday dya tigat gatang mi iti kanan mi. Manulaangan tinapda. Anya? Apay, awan trabaho nila kay mo? Awan, Kat sa dino ngay tayan na. napanak bilyard. Anya? Ala, kasano nga rudan no awan panggadan nila kay mo? Kasanon ton ti biyagyo? Kasanon ti panaganak munto? Amok adinak baybayan ni mama. Sa bagay, ngam nasaysaya at latakuman no adda panggadan nila kay mo. Awan nga rod masapulan na at trabaho. Kat, kontento ka iti biyag mo kenkwana? Okay laang kan ka, adito'y ti pagnanaadam? Idinto ta nagpintas ti balayo? Ayos laang. Naragsaka, takadwak ni Aldrin. Ay, sabali mat at talaga ti panunot mo anya. Wan saan mat nga agpapada ti panunot ti tao. Husto ka. Tasyak, adda nga agpay so boyfriend ko. Ngam, agpada kami nga adda ambisyon na iti biyag. Ti makalpas kami iti panagadalmi. Kan, maadaan kami to iti natalgad at trabaho. Ay, daytoy siguro ti gasat ko. Saan, friend? Saan akas to'y tigasat mo no pagtayakam tapanunot mo? Ha? Pagandaram tapanunot mo, Joy. Agamiris ka. Agbalin kanto amay sa professional, no pagandaram ko matapanunot mo. Kayat mo ka di asawan nga agawid aklangan iti balay ni? Anya ka di ti maiparbeng nga aramidam. Ti agawid, wenno agtalinaed dito'y kalapaw apag nanaedam. Sa anak ang naragsak no awan ni Aldrin iti danak. Ay, alo, si kalata ti makaam mo, friend. Kat alaang, agan-anad ka akanayon, nang runa kat masikugkan. Joy, ikanak man iti kwartam. Ha? Kwarta? Apay? Igatang ko iti arak. Kan karne asidanta. Arak kan karne? Hawen, makin inumak iti arak. Kan makasidsidak iti karne. Oh, sige. Ikan ka. Ingka nga rod gumatang. Joy, agpulutan da bay. Ato ba iti karne alinudo da? Isardang mo ti uminom. Nabartakan. Gusto ya di biyag. Swerte akan ka, Joy. Ngamin, bagnang kayo. Ures sana kung nagtrabaho. Saan talata nga agbisin? Ala,
gusto dahi na panaginom mo. Agita ka, di tanta maturog kan. Ay, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Ipatay ko lagi din. Panawan, na. Hindi ka agdanag, Aldrin. Saan ka apanawan? Simbarungkar ka din kini Joy, Ana? Wen, Tita Edna. Sinarong karak idi kalman. Kat masikog matgaya man. Anya, masikog? Wen, Tita. Kat awan trabaho di asawa na. Kat ti kwarta nga intadyo idi. Iso ti inutan da nga igat-gatang iti kananda. Anya? Masurunak iti asawa na, Tita. Apay asaan amanggad. Kaasi ni Joy iti nana. Sige, Ana. Agyamanak iti impaka-mom, iha. Sige, Tita. Kastapay nga rod. Bye! Bye, Ana. Wah, kasano itanda ito eh? Masikogan ni Joy? Kardo, amom ka di amasikogan ni Joy nga anak ta. Awan bibiyang ko iti garanggandyang nga anak mo. Di ka agsao iti kasta iti anak mo. Awan bibiyang ko kankwana. No agsubli dito'y balay, awatag. Ngamjak kayat, akadwana jay awanan bain, akayan ayat na. Kardo. Ngam no di na mapanawan ti kaayan ayat na. Makaamon iti biyag na. Awan bibiyang ko kankwana, nga uray pa agrigat. Apay nga imay ka, Aldrin. At nakadi magam. Kwa. Umutang ako may ti kwartayo, Uncle. Bayadak to inton sumangpet ti sustento ni Joy. Manipod kin ni mamana. Anya? Ik-ikan ni mamana iti kwartana? Uwan, Uncle. Iso ka di, adi ka nagtrabaho. Tadamang pakpakan kada kayaw. Kaslakas tan, Uncle. Bidot day takanakan. Naskain amanggit ka. Tapno di kay agbisain. Alakit din. Pautangan da ko iti 1,000, Uncle. Taka sa pulak ti kwarta. Pangusaram iti sangaribaw. Igatang ko iti kanan mi, ha? Ay, sige. Pautangan ka. Yung bayadam tao. Uwan, Uncle. Bayadak to. Inton sumangpet ti kwarta ni Joy. Apay nga imay ka dito'y balay, Aldrin. Sakit na bartek ka. Una, tanapanak nag-happy-happy. Anya, agawid kan ijay kalapaw yaw. Dito yakon, agawid na lang. Kasanon ni Joy nga agururay kan ka. Dito yak pala nga maturog, nanang. Inton bigatan nga gawid na kay kalapaw. Ala, maturog ka dito yan. Kaagsarita ta, inton mausawan ka. Ayan ni Aldrin. Tayabak at ang danak iti garden ka. Siyak man laangan ti ayaban nyo ang makitangdan iti garden nyo, Uncle. Taisopay ti tangdan ko. Ha? Sika? Apay, namumaya ti makitangdan. Surusuruak, Uncle. Isopay ti matgadak. Mala, nulakit ta kayat mo. O di sige. Umay ka. Tamakiburas ka iti strawberry. Strawberry? Wow! Sige, Uncle. Mayatak. Isupay at itangdan ko. Anya, Joy. Nariknam ti bannog mo. Wen, Uncle. Ita lang agtrabaho ang iti kastoy. Ngam, magustwag ti agburas iti strawberry. Mala, agmerienda ka matan, Joy. Mangalakan iti tinapay akanam. Wen, Uncle. Mom, Joy. Tibalakat ko kan ka. Kat nasaysayaat no agawid ka lang nga ni di balayaw. Uncle? Tayjay, nanam ay tibiyag mo. Pudno, ay ayatam ni Aldrin. Iswadi mo mapanawan. Gamsik hangay. Pudno ka day nga ay ayatin na ka. Uncle? Amok, sana nagawid idi rabi ije kalapaw yaw. Gaputan na bartak ang nagawid ije balayda.
Kat ti inutang na asang aribaw, iso siguro timbartek na. Sang haribo, Uncle? Imutang iti sang aribaw, kat bayadan na kanaw intun sumangpat ti kwartam nga gapukin ni mamam. Anya? Kasi ka lang iti den na ni Aldrin, Joy. Oh, Joy, sikamot day tamasabat ko. Kaslanapan ka nakitang dan tanaka kalugong ka iti silag. Wen Pedring, napanak nakiburas it strawberry. Inikanak nga ron ni Uncle Kaloy it strawberry. Eket, ayan ni Aldrin. Nalabit as mangputan iti kalabaw. Ala, agawid kan, tagawid akmaten. Wen Pedring, o sige. Ay, imbag pa'y ni Pedring tanagagat ng trabaho. Ngam ni Aldrin, husto ti ko na ti kaadwan. Sadot! Nakita kayo manan ang nagsarita kini Pedring. Anya tinagsaritaan nyo, ha? Dinamag na laeng, no sa dino tinagkapwa. Kas lang. Amangan mat no, adda pagtultulagan nyo, ha? Anya? Iti ka nito ang maamuak agulguliban nak. Makaraman ka kanyak. Saan ka agulguliban? Ala, nagluto kan. Tani, mabisina kon. Anya? Nabannuga ka na pa nakipurdiya. Isuasikan ti agluto. Ure pay, nagluto kan. Trabahom day ta. Ti agluto kan naglaba. Kan pagserbian nak nga asawam. Nga uray na bannuga? Ano sama? Trabahom day ta, tas sikat ti babae. Katsi ka, anya ti trabahom. Ti mapan makibilyag. Kan uminom iti arak. Nagadulakit din nga mo maya. Agluto kan kunak ni. Tamangan no, anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Palaagan ka manan, Edna. Iti kanito nga ikam ni Joy iti kwarta. Dosaan ka. Bayam ama ka ameris kunak manan. Iti kanito nga agregat. Agawid tumatladay jay. Ngam ka asimat. Sapay masikog matgayapan. Heh, tidang nga babae. Tatalaga paghay-high blood nak. Kaday jay mat alalaki. Nagpuskul ti rumpa na. Awanan bain. Husto